红柿还是白鹅嘛？那去话跟他们说，那么你本来就要说那蛮慢的， Kaya ko ra niuritsan. man ku ni urca. Pia kita lihat lalai. Ka urca Ka pengurai. Luka ba? wasau 还是 wasau ke bulu 还是becu 还是 mga paira. Ini ni pacasan. Ni pacasan. Kaya so dulu ko ra si bengura da. 我刚刚就问他讲说到底是什么头饰，他就讲说， Baik kita lihat. 他那是头目编的，然后头目那个头目给他的，那我就问了，是不是草的叶子呢，还是植物的果实之类？他说不是，它是刺绣的一个东西啊，那没有带，他不知道我要问这个啊哈。有没有一个代表的东西，代表他这个东西就是长老的？那kadoko civar kudamia kudala jo marudang kami. Kadro. 哦，那个是没有哈，那个没有哈。Kuda dulu lah. Ala kaya lu si bengura da kuda pek kita lihat lalai lah. Lapo aku dah cibaru panangali ko ida. Kaya ka kita lihat lapo ni pacasan katina piranungai. Kuda ta kaya kan ni pacasan lapo pek kaya nala bagi kita lihat lalai. 所以他戴头饰的时候，他就会戴上那个头目给的那个刺绣的那个哈，他已经应该是类似那个百花那个鹅饰那种，他已经编了。然后他如果再加上羽毛的话，或者是百花，那个是他狩猎的哈，并不是头目给的哈。那那干嘛呢？嘛，我熬干了是贵呢。 Kay awan kay marang nala. Lu ngilisili kay cekolo. Kay Italiana la si la kokolo. Lu ngilisili kay mo kuda kakudan ngileni. 这个他的工作就是头目跟平民之间，当没有办法同心的时候，当正在吵架或者是征战的时候。 Ya, amane madaku kapitulakan. Kapitulakan ki Italiana la si la kokolo. 我们当长老的就是头目跟平民的中间者，就是所谓的裁判啊。Lu me aku inala. Mada dikit sekolo la kokolo Italiana la. La singkai ko ra tava pagana ko ni ki marudang. 那头目跟平民正在 吵的时候，或者是在争什么的时候，那就要按着裁判，就是那个长老的所讲的去做一个应该是做一个要听那个裁判的话，就是所谓的长老哈，他讲的怎样，就好像是裁判啦哈。 Amane ko nuko mada dong ko poko ko ni ki mada ko ide putik Italiana lai ide putik la kokolo lume ako ni si ala ko ta kidu man so letara papi letara singka ko ta taduputan ngasu ada kay so pora Italiana lai ko ra mada ngasu letara pasala la da lo kay de la kokolo lo kay pangai nala letara singka ta kidu mudung la kama ko ra uli di menta ka mada ngasu na deputu si arakai yang budi tapubagan sulle ya kakakudan。所以那个长老最重要的就是这个，他可以压头目，也可以压平民。那长老所讲的、所统一规范的，或者是所决定的，头目跟平民都要去顺从。那巴老师，那他们会为了什么事争执？ 那莫里给mana makali di sekatalia la si la kau lo. Lume ko ni la. Ala ya si pasari kai Italiana la. Pasari ke mana? Pasari ke mana? Kuda pasari kai Italiana la na la. Kuda tinu ko kudanan. Ala ya si pasari mitana ko la kau. Pasari mitana ko da. Ye kai ko saburuan kai ki la kau lo. Italiana la. 那他们争执什么？就是有时候头目会犯罪，就是欺负或者是犯罪，或者是做过头了。
有一些事情他会做过头，或者是我们讲说巴萨六就是他的罪哈，就是太超过的时候，kata ni koin. Ala kura lu saburuan na la kurai. Obur ko kudana. Apararama saburuan ko ni taleng ala. Buru kudan, buru kuna siro man paya ko ni. Kudan Italialalay. Kuni dan tapro tanalibi. La buru ko apararama. Apararama kay mongol. Pararama ko nila kau si Italiala. Yumi susupang na. Alibi. Lai pararama pong kai. Lai tuma. Lali sa rang kay teraw. Kaya kun sa buruan. Buru ko si dekana ko topol la. Pudia dinga. Kuni kamaling kuni lako ko kurang e pudia dinga iboro pe ko ni. Ku Italiala la. Ku sa buruan nga kuni. Kita lelai boro kuda. Iburo ko Italiala la si. Burung tan kalau kokolo. Lumbia ko ni ay. Lari kamani taka ngesa sauri ko do buru ko Italiala la. Italiala la buru ko nila kokolo ngida. Lai sauling kita. Lai sauri la kanang pasare ulmi ako eh. Kudo amani taka la kokolo ko pasare o. Laka sa buru Italiala la buru ko ni dan taka la kokolo. Lu pasare ko Italiala la. kun tatulu pungana ku ini. 他现在就在讲说，万一是平民，做超过或者是犯罪过头了，侵犯到头目，头目就会拆他的屋檐，拆到一半，是头目派人去拆你的屋檐，那个就是那个举动就是教训这个平民，那个谁要修复？那自己那个平民要去修复。那当然那个平民就知道了头目怎么派人来拆我的屋檐，那就是你这个是做错了，你做过头了。Lumia ko nila, lasikaw lugo ni ki marudang, siya ka lugo ni ki maru lumia ko ni, laito mano tala. Ala esi la paribati kay la kau paribati ko ni Italiala lai bulo kula, kuda sa bulo antana lai ikatwa sota. Isi yo. Kula kau. Katwa dola, ya kay takay bari unala si. Lo katwa sanala lai mo takawe ni wabudana ko ni urakao. Ya kay sara kaya no ko ni bulo. Le kana no ko paribati ko ami. Lo paribati bulo ko ni Italiala lai. Kuda tinuka kudana. Ala si pangkai kaya anala. Ala krim paribati po kaya amani ko ni kuda ikatwa stakla ko urakao. Wala na paribat. Leksi malak da Lisianu lini.呀。那头目拆房子、拆屋檐的时候，他会先说你要拆到这边。那假设头目拆过头了，其实就是太气了，叫你离开这个部落，叫你迁移迁出，叫你走掉。那个是太气了，就本来只要叫你只拆到这边，可是结果头目就是故意摆明就是这个要去谴责了，是太气了，拆过头了。其实他就用意就很明显了，叫你离开这个地方啊。Lumia ko na lai, kuda pasariu kay Italiala lai paribati na ala. La wa munda ko solo po. Ko teng leksun solo.我他妈呢？ Wa mumuduma, kuda na ba baita lupanata kuda la, bagi siya kuda mano kay la. Lubaita niya. Kuda na ba baita na lai. Sanapya ko ni ay. Ikay tabayin ka la pangalo. Kuda pasariu mitan tura murusi. Lari muduta ko solo pulin. Yo, kung pasariu ko ni lakokoro, ni pasariu ko ni Leto umano ko ni pari batu. Pari patuwa, kung kay kawarana, katwa saya mo daw. Ako kung ni wali batu na lai. Ili emo tuta ko babaita ko ra lupanata kay lu mo tar ra paduro.
ia muda tak solo. Mereka tua su, mereka tua su. Ni ko lalu kai ta ka katong sunala ia muda ta pe ko ini. 如果个也可以不走呀。 如果这个东西ia muda ta ko ini. 那头目做了这个，如果你也可以不走的时候，当你决定说我不要离开啊，那我不离开的话，那些我在抓的这些东西，这些农作物的一些类似贡品的这些东西，我就从此就不会再给这个头目，啦。Ani kalung tura muru kala kan tai kalahan kai. Lihat teman tu ko ah. Oh ya ya. Ala kuda lo kata wasa ta lo pasari mata na kamani na ala. Ka kai tali ala na ala ya kai ku sapulu na ta. Ki kai. Kai ai lo kata wasa no iji una ala. Ala ji ka kado na ko chukulu la mo ta kai babu dan ko tengal sa babu dan la kado ko chukul. Ya sana mo sana. Ako tosta kala ko na lai, lengi sa sile peta putali ala lai. Ito kudra mawan ko chukulu. Lalu kata asa. O kudra ikato sita kay uta. Le mo taga sa pakali unta chukulu si sile peta putali ala lai ta. Ilu ko tago ng Italia lala. Kadu ko tali ala lai. Ay sila puta Kudra sa sile peta kala ko. Tumanta sila po Italia lala na ko niya ata. Kudra imapulo lang ata. Luri ka ano ko sunay ko tumo. 要当一个过你这个了。呀。那当我们平民离开的时候，一定要去找哪一个人要当我们的头目啊？如果说我一到某一个地方的时候，我一定要去找谁要当我的头目、啊？是有那些搬过去的找吗？ Tu papa ko da taga gi talia la lai na. Tu papa mitana mo kawai. Le kamani ko talia la lai. 哦，那头目跟我们去某一个地方的时候，那就是就要当我们那边的头目。那过年给个星期哪没干？啊，那我是啦，干嘛你带过你干多少个是啦？ Hingga kamani ta ko sila pu mulai ko ni. 是我们就从那些搬过去的当中选一个头目出来。我们要自己去遴选啊，我们要自己去选。 那如果大家来个pasal lah, tu mana kaya malu lah. Ano ko miya kosan? Ikaw kosan kaya ka nakakol ko pasal. Oh, lepas tadi kaya di tali ala na lai. Ye kaya ko sara kaya ta ano ko miya. Kaya kuda wo buruku ko dan te kaya lepas tadi ko dan tali ala na. Sibi mora kau madu kuin ko dua me ako. Ala kere madu lo roka bili ngala lai kaya ko dua sar kaya nirito ko. Kaya tali ala na si tao la ko dua lo ko rewan ta ko yamu ta ko solo ko dua me ako. Ame ata ko ni ko san. Yamu ta solo. Lupa sa ko tali ala lai mita kaya lupa sa mo tala ka man makala. 就是刚刚讲的，这头目做超过就是我们不要再给那个贡品了不管是打猎的或者是作物那该马上要什么来巴格拉斯瑞嘎，巴格拉斯个不子。那他的任期是到死才换。如果mending kuda malsing ko aulo la mya ko ni taput sana来的嘛。lupa菜。那刚刚我讲说，如果说连那个长老如果说已经痴呆了或者什么，还是要等他过世才可以再选好像我有忘记什么吗？这样大家对这个有没有这个遴选以后我们搞不好50年后可能也可以参与这个遴选平常要多巴结头目嘛Amerika kilala na naman na Amerika Rusia daripada negara Rusia 叫什么？Dimana dekat antara pilih-pilihku
ku mian mi ka ni kusuna ku tan so ni ka so te tala badan si te avulungan ko ni. Lupa cai po ba. Kuni yali na kukilaran na amani ka te rumah ta ku ipili mian. Ika kami aku. Kay setaw kala nala kay sugul kay nala amani kay tay dumara tu kay tay dala padano kay tay awulungan. Siso sangko tu mo ma. La kita ko dana tanala si kay ka padulatan kay tay niyan. La kaya sa sana nga nala la kamaning kay tay saka marche kay mitan. Sugul kita dumara tu kay ko da wakula ke lai ma daw kay kay mai bibita. 因为我跟郑宇所听的就是讲说，应该是儒家去选这个长老。他刚刚就回答就讲说，没错啊，刚开那时候是这个就是他们的部落，因为现在已经变成说他们算是神山，那这个杉木台是唐家跟谢家了，所以现在是由唐家跟谢家去遴选，他们也会来啊。那个也是我们商务台的这个头目啊，这个儒家啊。好，来。Mula na kay baik tay demara kuda tau puli ku pelin kay tay demara kuda sekuli ni kay tatigaran. Nak mula na kay pekay kita do sana la se usul yang ku kuda tara baik tali. Lakat to. Rusa. Rusa ya bali ni ku va la ka bali ngo. Baik tay demara ku va baik kay ki tay do sa ku va. 所以他的头饰有2个，一个是唐家、谢家做一个，一个是儒家给一个，因为这个原版像这个是儒家的领地啊，那所以他们也会弄一个，表示说他们应该是同意你当长老啦，Sudah gitu tu mana ya sudah. Nak kay dulu lalu kay kumar rong nala. Sana si pengulai dengan aku baik itu taliala lah. Karena aku si pengulai caca pa. Pengulai lu tan. Kuni baik taliala lah, kuni kay no dulu. Lika kumar rodang. Oh lika kumar rodang kay budai. Itara si pengulai tak boleh dulu no. Maka kay kuni kay no patara mo dulu kuda baik taliala lah kuda pengulai. 所以他有人在结婚的时候，他带的那个本来头饰那一定是头目给的啊。这个那个不是啊。不是，刚刚你没听嘛？它是一个刺绣，大结头饰啊。对，应该是像蝴蝶结那样子，对，像那个西装。就是领结，就像那个西装，穿西装那个。我结婚的时候就是穿领结，没打领。就是那个啊，我以为那个是那个好像是道头目给的。那，maka kereta bukan kereta aku niki. Kadang ya, kita kaya ya, nonon kadang ni ya, kayak kita kaya kita lihat. Kayak tak kayak moskados. 那第二个问题就是，我们陆凯族啊，取名字的时候，我们都是一般来讲是怎么取的？Kung gimana kung tagang mo dati kaya na sunagan ta kulalala kita aganta na watuman ta ala kano kaya bagana kita lalala sila kokol pa watuman ta si pasinagan naganita kunia kibaga bagali mo naganita ka watikicik kun me ko kaya ala ko me ko kay nagan na lagu dai adon kay sotabanan wadangal sotabana kay sotabana man kay te gimara fi Manikete dalapadan manikete aborangan. Amani pun tamanan na ingat. Dalapadan da aboring si. Amani ko ini. Ada ni me ko inalay. Ya kaya ko na naganulin inalay kay makara kay. Maka lala ko naganulin kay talialalay. So tabana. Ya kaya tamaka kay ka isunagan makanaul ko ni naganulin. Ya kay ko kay ka makara kay ni kay dumaratum nagani kay Pedrosa. Lai kaya ka makasunogan ni likud na dumalarata ni kay ka marama wai marama ko na niya ko lin。那他是先讲这个3个头目谢家、谭家跟儒家，他讲说他们有他们的名字，那有一些名字是他们特有的，他们是
谢家、谭家不可以取有一些名字。那同样的道理，谢家、谭家也有一些名字是不是儒家他们可以配适取名字。哎，姑娘呐，你该啥啥呢啊？你大家个些不杂个是人阿路那哪干的？no naganai makala ikai ko ada kan ka siapa cakuna nai ikai lu mararam order siapa cakan te tu mararam la siapa cakai tangan semua iya kai lu me ako ni Alay ako tamago alay ikai ko nagano ko ra tetramata nakate dalapadan ko kay ka ama lu mararam o ko kay kama ko da nangganin ko da ala si mawari mo ala mawa ala maona la mapatang kai tara sota banan la isunagan ko nagan ni mararama o bulo isunagan kai sota banan o bulo ada na kai kana nagan ni na la ko da isunagan ko da o mo kitara ko dia babai ay kuyalin namun na kunina ike kuna kan kita ruja kuna kay kasi na ganagana na kita agor ng sita dalapadan ami ako iya kaya kulini ano kuna kay kaso na ganan kuni ami ako siyan de tinggal ta kuna ano like kay kay siya ngurungur na ala kay siya ngurungur na ala dumalaratan na ala ala kay makasingur-ngur kay so kay就刚刚我在问那个爸爸，就讲说，叫他举个例子啊，他就取这个这个名字啊。像现在消防队的罗成，就是他的名字叫就是那个就是儒家的。那这个谭家跟谢家好像就没有，那个是属于他们的这个。我刚刚我就是要叫他讲，能不能举一个例子是这样。所以刚刚前面讲的就是。他们这些3个单家的有一些名字是可以都是取的，那有一些名字是他们特有，他们是专属的家族的名字不能取啊哈。那这个那高楼是那个哪打？那个在马高楼那打。马高楼那在八九高楼个在。ini naga nilini ko ini. Lepe ka kuat pura kai sunogan ko ni ada mana kita kuda suai ala kita kuda ko ni le lala ko ala sita so so lai nala lu kita kuda nala ko na gan ta katayana isilu do ko na gan ni makata lutu lai no kai ma karanga tai patsugala ko ya ko ni lagan ni pultalo sa isilu do ko na gan tatola dan ko ni marorang kini cucung lo na isunga kuni isila不ini。那一般来讲呢，像我们这个平民在取名字，我们都会找那个祖先的那个名字去找适合，我要给我这个孩子或者是孙子这些给他取名字啊，都会找那个祖先的名字啊，然后取像我可能是像我们很奇怪，我们都有2个名字，一个是自己家的名字，一个是娘家给的名字，我们都会这样。你跟你那新鲜那个，古代那ataka dosa kunagan, kuda tawanan ko siya ka siya na suwa. Kanawa tinga ada kula siya dalo sa ay omemeo ki ang kasagana siya saga sila si Salivang ani miya ko nila siya sagana la naganagti latina sa kasorodo kuni Salivang la kasota wana sa kai kana nai kai masono ko ini la kami kai sa rusanta kaya miya ko nagan ko ni kai tinasunala ko Loko ini sonogan leo denga, loko sonogan kai sotaman leo,拉他们那个沙罗沙达。所以一般来讲，我们卢凯族都有2个名字，一个是娘家给的，一个是那个家里的给的。那来像那个题目gunakan ko tengwa, neka dusa gunakan le na, ay ani kabawa kay nagana. Alasi kabawa na. Kuda
alam mabawa bola kuning bawa kunakan neso ne kuni darau sona lai iloko ke latina ko ini ke otak bari sana la kadono ke darau so ya那个新盖盖了对呀。 to man ko ini thadara no mitai pa che so ya 哦，那像我举例子好了，像我的名字叫达老鼠，他刚刚分析，这个八家这个地方我这个没有这种叫达老鼠，这个我这个名看他马上就知道说我这个名字就是从我妈妈这个地方来的，神山这个地方，所以就像达老鼠都叫达老鼠给都是亲戚该神山啊，像那个八金水家、明慧家那个，他的叔叔也叫达老鼠，所以这个叫达老鼠是。 很可怕的人，没有聊老师，他会讲说，我刚刚提出的问题说，我为什么才一个名字，我怎么不记得我另外一个？他就讲说，可能因为你取那个你们故意其实是忘掉那个比较不好的，比较你们是拿那个比较厉害的那个比较厉害，当然是比较干净的、比较厉害的名字，地位比较高的名字嘛。那dulu pas sinagan takut dah lingas dak tabulu-buluan lah terlah kaman memang pacukan gue. ko ini la ngera na kai le chi kang mi ya ko ini na kai languna nagan na kodala watingale skuni sia latseng na Latseng. Kai lupa tagiru lo ai la kata ko rasanya kita dia la ko ni latseng si tagiru apa badani kai Wo paca ko ni luto lala ko ni daw dance win. tako lo rasan lo la lo tu la ko pa la kaman mi pasi latseng pasi me ai kai latseng na gana ki sawala kai tagiru na gana ki apa kata dia la dan 那为什么有那些名字叫拉正？拉正就是拉正，跟刚刚他讲的那个，因为我第一次听，我不会讲。一个是拉正是男生的名字，一个是女生的名字。那因为他一直生的时候，他就夭折。那我还没有问是不是那个，我可不可以翻成改运啊？可能是改运，然后就变成那个是头目的拉正，所以这个报青春，这个报光辉的哥哥，他叫拉正啊，这种。 那我在想，他的父母应该可能那个一直生孩子的时候就夭折，或者要可能改运，就变成这个男生叫他拉正，那个女生叫做刚刚他讲的那个不对，大家没录因为那个我第一次听所以舌头有点打结好啦。Coba si kai obolo nala, wate ngale suni coba nala, kai obolo. Kuni coba nala, maro mana kuda lusiri bidi buta lai kai kuda coba nala, to lama lai pitana, kikai obolo nala, laka maro obolo ko ciri tanala si. Kuni lutulo la kuna lai la pacai, kutakala ko lutulo la la pacai, la pasina kana kuni coba si obolo kuni. Ada obolo是apa ya？ 你该你，tersawa 那我们平民就是如果有碰到这种常常夭折的，就是叫做猪母或者叫乌波鲁哦，kita siya kinewang naganig sawa siya babay. Naganig sawa siya babay. Ah si. Ko ini tersiya kinewang ma. Nasuju nyan chana ma. Kaya solado. Matalas solado. Kini siya kinewang si solado kunalay. 男女都可以娶。还不到一个礼拜就掉了。Kita rata sudah pacar, kita udah dulu itu. Kuni, kita naga dosa kai. Kita kuni, kita mah kapitulis sila pacar, kita dulu dona. Langsung naga kuni, arakai kuni, kini abang si solar dek. 平安王跟说了个这那个名字是男女都可以取的，那个两个名字，这个为什么要给他取那个名字？因为他可能生了不到1个礼拜，那个小孩子就夭折了，所以他就会取这个2个名字。可是男生也可以取那个名字，女生也可以取这个名字好啦，你另外是。 Kay lingas sunala sar kay na padaw la kay naganig sa wala dek sa daw dalu pukun lingas kita kataw sa ni ko ni lingas